tunlai khovel mitfuk ron na chu Ukraine hiania Russia le Ukraine indona hian dar ka tenin thu thar anei renga he indona hian nasa takin khovel economy po angong mek ani hi tun chuma hian Ukraine ti sol Budapest syndrome na ti thu John Arsin kolthing ina aji ngai nom le bengwa thlak tak mai chu kan han chop chok le ta ani kumzabi pakwana lai vela khan tuna khovelin kan boipui Russia le Ukraine vela khon ram pakhat kivan ra santi chu alo om to thina Slavic mipuite chena muni in Kyiv chu an khopui ber ane bok Kyiv le Russia minglak khom alo ni reng mai kumzakwa somriat edi le sangkha sompanga vel lai to khan kivan ra ram hi Volodymyr lallan waya alo om to ni in an soi he kivan ras lalming hi Russian tong chuan Vladimir ti na ni in Ukrainian tong chuan Volodymyr ani ve thung kum edi zakwa somriat panga tanga kum sangkha sompanga inkara kivan ra swoi tu te ming hi tuna Russia le Ukraine swoi tu te ming ve hi ani tlat mai nia kum sangkha zakwa vel khan Russia hi Soviet in zom khom Soviet Republic zinga alien per le thil thi thei per aroni chawa Ukraine hi Russia dot tu ani vele chi abok Ukraine hian ral thuam siwna mun pui le lo nei na mun thatak tak anei ve bok ani kum sangkha zakwa somkwa pakata Soviet Union atluk cheta ka khan Ukraine chon Soviet Union ral thuam kha achom nem hle maya nuclear warhead ringot po sangkha jani somli pakwala Ukraine chuan Soviet hnen atang khan achom chowa iba ka hian intercontinental ballistic missile ngot po za somsari paruklai Ukraine hian anei bok heng ba ka hian strategic bomber kan tingot po kha somli pali zat Ukraine hian anei ani khovelin kan ria tunlai hian Ukraine ram lu chuatomin Russia chuan thei to pa chu mek zela tun thlengin he in peina hi ala top lova ral thum khovela mi thiam tam takta chuan Ukraine le Russia in peina wanghian khovel in do pui pathumna achua mai an hlau thong rulia thodep de pin hun an mang mek ani ti kan tha o me Ukraine le Russia in do na hian khovel in do pui hi achok chuak thei ti in do boru kal zelian ati chiang hle mai si NATO member pakhat Polana chuan tangrual NATO sipaite le jet fighter thaber berte US in achuan air defense system Patriot te chu om hlei wang mai maya tanmun khwar an ni lo zia kan tha thiam tho ome Russian Ukraine arun tir atang khan mak tak mai Russia hian aral thuam thale changkang bik te chu amang du hlek lo maya Ukraine lu chua tur khan main battle tank zinga khovela tank thaber nia mitam takin ngai T14 Armata le T19 series zinga thaber to T90 MS Russian sang chuang anei te chu ada thari in teng hui deuh zawk T72 le T80 rual self protection thatok lo tak tak te lai pui mu dana ka che to sam tak tak te kha aron mang chho dai mai in do thlona ni se athul kung le achuan to lol Sukhoi 35 le Russia 5th generation jet US F-32 te po mo chon thei tura Russian engineer Volten Anduan Sukhoi 57 te manglovin Sukhoi 27 Sukhoi 30 SM Su-25 te aron mang chho ma sadai khan makti a hlo veu man ani kha tuna ero chun Russia in aral thum tha te aman lo chana fia chof takwat kwat mai ni in angai thei tatlata chu Russia hen Ukraine be na tok ral thum aneya aral thum thu kung te ma chon tur tok melama dei to anei ti ara chiang ni in alang Russia hian Ukraine abeina hian aral thum tha te lo mangta angse NATO ron por le viau si se Russia hi ache boi viau thei don ti hi Russia hian a tha chiang ani tialang Putin ale a ho te hian anral thuam thu kung te thil ti theina tak tak hi NATO le US te laka wal out taka phulan andu lem lo ni in arin thei ba ka Russia ral thuam chuan bik te ma chon tur to katan Russia hian NATO le US ral thuam te an tok ni in anga in alang thei bok Ukraine hi America le NATO ram te chon nasa taka an tran pui wangin Russia hian abei angotin ma son thei hlek lo maya tengka na thatak tak Javelin le thlona ka na manpass stinger ta chu US le NATO te hian Ukraine hena an thon lu them mai sia hei ba ka hian tun haya po Germany chuan 9K32 Strela 2 manpad tam tham tak MG3 machine gun sang khat vel chu Ukraine hena pe ka tum le mek bok
hetianga Indona Russia na kalpui awang hian US le NATO ram te chuan Russia ram din mun ti che turin thei top in kong tin reng in Russia hrengna an han kalpui chho mia Russia economy point atuana sa hle to ti alang reng mai heng US le NATO le US angoi zon puiten Russia an hrengna awang hian Russia chuan oil le gas a lei tur chuan American dollar an pum to lo thu le Russian ruble chi an pum tak thu Russia chuan aron pung vele mi boka US dollar pum to lovin Russian ruble lo chuan an oil te hral chu an pum an phal tam mi lo mai ani NATO ramjinga hian Russia currency pum thei lo thu France right to Emmanuel Macron baka Germany te chuan an soi chiang tua India ero chuan US dollar aya Russia ruble sa pum don in langa hetiang ani chuan Russia tangin oil man tlomin kan leanga petrol liter khati cheng samko pasai ai toma kan lei thei hun a thleng thoi tura ngai phot mai tiang ole abe boma kan kwalta Russia le Ukraine in beina chu chang hi keini mi zo te po in zan tinin kan update thina hei wang hian Russia le Ukraine boina kalmek hian heti lam ni lovin kan thu pui hun kal tua Russia le Ukraine te anoi mu saki to thin a tun tumai chuan kan lu don ani kan hria tangin Russia le Ukraine hi ram khat USSR ani thin ti chu soinon kher angai to omlove Soviet Union na ram mung khat ni ve thin te ani ti chu kan theu Soviet tuk siat nuwa Russia le Ukraine te anoi be to thin na lam nu chi lon te ang tunma Ukrainian President Viktor Yanukovych kha Russia thian thatak ni in Russia nen khan in mu thiam lo nai mo in mel makna an nei ngai lem lova ma se kum sang ni song pani alo her chuam no chuan Ukraine mi pui jinga khotlang lam som du tu ta chu khotlang ram ta chuan fui porin Russia thian cha Ukrainian President Yanukovych chu an pai thata dai maya ti chuan Ukraine chuan NATO le US support tu ta chuan Ukraine throi tu ram throi tu na chu aron thok so ta ani Ukraine din muna hian Russia hi alom thei thlo lo ani ti alantinan April thar sang ni song pani a khan Russia chuan Ukraine ram then kha chu arun chhoran ta Ukraine ram khimi a Russia lam hoi du pol hel pol chu wall takin aron tan pui chho ve ta mi amaya hei mai hi ni lovin Russia chuan Donetsk le Luhansk chu Ukraine atanga an in lak ran tak chu aron soi pui le mi aboka apong pui le tak thu aron soi le mi mai boka hei hi Russia hian ala tok zo lawa Ukraine boina chu ala kal chho mup jela Ukraine Donbass a Russia tan pui tu helpol te le US tan pui Ukraine sarkar se pai te an em be chota zel mai chu ani kum khat chung deuh tho Donbass boina hian Ukraine se pai le mi pui sing khat sang thum ai te min nun na chan hial ni in The New York Times chuan alo ta lang hial to ani hetianga Ukraine ram chunga Russia lam hoi du le NATO ram zom du te an boi tak no ewang hian kumsa ni som pali a khan Ukrainian President Viktor Yanukovych chu President ani na tanga bagin boina aso sang chho zela June ni sari sang ni som pali a chuan khotlang lam ram support tu Petro Poroshenko chu Ukraine President aron di vele ta ni Ukraine boina aji om theinan Russia Ukraine Europe pinjam khom Organization for Security and Cooperation in Europe OSCE te chuan ninga September sang ni song pani khan in remna thuthung siamin chu Minsk protocol te nia he in remna hian Ukraine chuan aral thom lo omte atiral tura nei ti chu in remna thuthung point somna talan ani ma se he Minsk protocol hi kong tam takin a hlo cham ta ga wangin Minsk two agreement chu February ni sompanga sang hi sompanga khan zia that zui le anita ani kum sang ni sompakwa alo her chuan me chuan judat nam pachal Zelensky chu Ukrainian President from the vele in ani hian US hlomna adong awang le NATO ram Ukraine in azom theina turin ma aron la chhole ta tun din muni Ukraine chuan atheng chhota ani kum sang khat zakwa somkwa pakhata Ukraine mi pui 92% zetin Soviet dakha in lak than an du wanga independent state an ni no Ukraine hian Soviet Union hun laya a nuclear ral thom tak chu a chhom zuya sang kha zakwa somkwa pali kuma in remna anje Budapest memorandum kha Ukraine tan hian thil pui top khok ani chhota ani hi he Budapest in remna hian Ukraine chuan Soviet hun laya a nuclear ral thom de chu
Russia hena remna le muna awm theinan apikir vekanga Russia point independent state Ukraine chu aza in ramria po buana asiam tura ne lo ti te Ukraine tana hlo thon omin Moscow hi awm ngai tura ne lo ti te ani hlom ani Budapest in ramnangin Russia in a nuclear te Moscow hena a hlan fel nuwa Ukraine Russia thopui President Yanukovych paithlakania atira khothlang lamthian tra Poroshenko chu Ukrainian President anizuilia Ukraine chu NATO ram nitir antum chhota zelnen Minsk true agreement point omji anei thei talowa Ukraine tana poita ber chu sangkhazakwa somko pali Budapest in ramnanga a nuclear warhead sangkazani somli pakwa zatte atiral ta kha ani ber mai Ukrainian Intercontinental Ballistic Missile ICBM anti za samsari paruk zet baka nuclear phurthei bomber somni rol ta chu atiral vek kha tunu hian Ukrainian poi ati vong mai the ani nuclear te hi kolngat se hetiang tak hian Russia hian azuam lo tur chuta NATO le US ten Ukraine roi tu temong anlo hiat ve sek boxi HG welan indona hi kan ti top lo chuan indona hian mi hring ti min ti top zo kang tia alo soi to thin thlen dik theina tur hian khovel hian ral thum hlo om kan nga tok viau mai si chu ni hi Janet Morrison indona hian inremna thlen lo thi na mai ani alo ti to kha adik non le fo thin